Ubaba uDube wangiletha lapha ekhaya ngisaseyingane encane. Sahlala kahle lo baba. Uthe ngokuya kwesikhathi ubaba wathena usefuna umfazi wesibili. La khona angizange ngimzibe, ngamvumela ubaba ngathi hayi yikho lokho okufunileyo. Mlethe-ke umamncane sihlaleni sonkeni sazana. Okusokwenzakala manje mina sembona ngani hayi angisakhona vela kusangizwisi kahle ngoba angisanakwa nje kahle kahle abasanaki. La umamncane wangikhona ufika lapho sesichaya la kwami angani kukwakhe. Angikhulumi lawe. Ngikhuluma lo baba wakwethu. Angikhulumi lawe. Angazi next lawe. Hayi zwana ke mama. Kulehlisa umoya makhosi. Indoda iyenza into efuna ukuyenza. Mashada mina wena ngingakho iphi? Ulapha ekhaya la. Ulapha hayi. Uyazi ukuthi wow mama hayi lihlale emathana bathomba mlimi. wena ngiyithula. Ngikwashada mina afuna. Yes. Wow bathu baba holu. Ngenxa yami, ngevumo yami. Ngevumo kaBayesu. Ngevumo yami. Abasihambele. Beyojabulisana nale ekudeni lami lapha engaboni khona ngoba uma ngikubheka so kungizisa ubuhlungu. Umuntu esendlaye la iminyaka emingaka. So wena uyavuma ukuthi ngithathe indoda ngihambe nayo. Zwana sithi endiwona njengawe ngicela ume kancane nje. Ema kancane. Angikhulumi nawe. Ngiyakubuza kahle. Ngithathe indoda ngihambe nayo wena uyasala la. Kancane thula. Ngoba ula ngakuvumela ukuthi ube la. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today more family yantate ubaban babduban Ubabudube. yeah re family yantate dube re ngoletswe ke Mam Zulu ska Mam Zulu re ngoletse Mam Zulu hantla Ose Blue kutlwa ke se shapo moyeng ke dutse le ntate le babu le mamncane re dutse le ntate kaofela re di girlfriend tsa hae but ntwe ke ipotsang yona no go re ntate o batla ho nyala mosadi o monyane pele ho nna mama kunjani Ngiyaphila njani? Ngiyaphila umuntu omdala nje bengisacela nje ukhazisela amaviyo so Josie Bioscope uthi wena kahle kahle bawusibhalele kan today. Hayi mina ngilibhalele lapha ngoba ngifuna lizonceda lapha ngilohlupho oluhluphayo lapha ekhaya. Ubaba uDube wangiletha lapha ekhaya ngisaseyingane encane. Sahlala kahle lo baba. Uthe ngokuya kwesikhathi ubaba wathena usefuna umfazi wesibili. La khona angizange ngimzibe, ngamvumela ubaba ngathi hayi yikho lokho okufunileyo. Mlethe-ke umamncane sihlaleni sonkeni sazana. La kanye ubaba uyenze kanjalo. Mina bengela ndaba lakho ngingelane. Ngoba bengifuna siphilisane kahle njengomdeni. Kodwa ukubuya kwamamncane lapha hayi khaya ngani sekundilizela umuzi wami. Ngoba mina into esenzakala lapha ekhaya ayisiyo into engangiyibheka ukuthi izazokwenzakala phambili. Ubaba mina akasanginaki la. Uphuma khona pha mina baba akakanlobola ekhaya kodwa manje usefuna ukuyashada umamncane ngakibo usefuna ukulobola kibo kamamncane. Ngiyambuza lapho ubaba velena akasanjani akasangizwa angizwakali vela lapha ekhaya mangikhuluma yonke into nje sekungani umamncane ngiyose kumamdala lapha. Kubuhlungu ngoba mina yime ngamnikezayo imvumo ukuthi elethe lo mfazi wakhe lapha ekhaya but okusokwenzakala manje mina sembona ngani hayi angisakhona vela kusangizwisi kahle ngoba angisanakwa nje kahle kahle abasanaki. La umamncane wangikhona ufika lapho sesichaya la kwami angani kukwakhe. Baba kunjani babdubi? Ngiyaphila linjani? Ngiyaphila baba ingabe inkinga yini yokuthi wena ucetele obatla unyala mamncane but hayi umamkhulu nokuthi i-treatment i-change manje kumamkhulu ingasafani nokuthi nje angasaphinde yamakathi uyakhuluma awutlwahale buthatha king. Hayi inkinga ayikho seswami. Ayikho inkinga. Mina ngikhulume naye umama wasekhaya ukuthi bengicela kube khona omunye njengomuntu wesizulwini wesisintwini kube khona omunye umuntu ozoncedisa njengamdala ngoba sokhulile wangivumela vele nami ngavuma. Ushuthi manje senginayo umamncane nangu khona uye lo. So ekhona umamncane la umama omkhulu uyena ngokwakhe okubona ubona ngathi mina angisamenzeli lento bengimenzele ekuqaleni ngathola umamncane. Yingani ke wena manje ufuna ukushada umamncane kuqala but not umamkhulu? Lo mbuzo ombuza wona ukwenza ukuthi mina ngifuna ukushada umamncane angithi uthando luphuma enhlizweni
yomuntu naphakathi angazi ngabe ngiphambanisele yini. Wake wakhuluma lami yini njengomunye wakho? Wake wangitshela yini ngayo indaba nalo? Uma waba lo daba lokho wathi usufuna ukuthatha omunye wami sibe babili sincedisane lapha ekhaya ngakunikeza imvu. Wena wafuna ukukhetha indoda. Wayekhetha indoda umuntu ishade bani? Kancane bo, angikhulumi lawe. Angikhulumi lawe. Ngikhuluma lo baba kwethu. Angikhulumi lawe. Angazi next lawe. Hayi zwana ke mama. Ngikulehlisa umoya makhona. Indoda iyenza into efuna ukuyenza. Mayishada mina wena ngingakho iphi? Ulapha ekhaya la. Ulapha hayi. Uyazi ukuthi mama hayi lihlale emathana bathomba umlimi. Thula. Ngikhuluma lawe. Wena nguwe wena. Mama. Inkinga Mama Akumyeke ishade mina ingakho yini? Ngalivumela lapha ekhaya lami. Angilivumelanga. Hayibo. Hayi. Akuze ngitshela Indoda wena. Akuyazi. Iminyaka yonke le ihlala lapho. Wena ngiyithula. Ngikwashada mina afuna. Yes. Oh, bathi baba holu. Ngenxa yami, ngevumo yami. Ngevumo kaBayesu. Ngevumo yami. Yakwale. Kwami la. Ngeke Nizodabulelana. Ngeke uze kwami lapho uzodela. Yekelanani ke. Ngizolungisa le ndaba yonke. Ngeke uze lapha kwami. Uzwile. Ukhalisa isikhatho lapho. Wacela mina ngila. Awungeke. Wabuya. Ushada mina akushadi wena. Akashadi Ushada mina. Wangizisani. Ushada mina. Wena Oh, kubalisa ulelana litabelana liyapha. namhlanje uzohlamba phambi kwabantu bonke la ungihlambisa uthi ngenze njani mina embedeni kwenze njani uthi mina asesemnandi namhlanje asesemnandi Baba akasesemnandi baba mama kwenza imvumo lapho ukuthi letho omunye umfazi lapha ekhaya anguvumezanga so inkinga isikuphi Baba akasekho right mama akasekho mnandi njengoba ayesho umuntu isikuphi ngami ngoba awukaze ngelangeli angaze ngunqabi ngabe ngakunqabi kodwa ilanga kwanje ingakuphi wena akumyeke ngishade akufuni wena ngikhulumi nawe ula wena because of me another choice yakhe yeah ichoice yakhe yimi ngithi ichoice yakhe yimi ushiye shade mina elobole mina not wena uthi mina ngizokuvuma ngizavuma amanyala angaka ekhaya lami kuyimi engakuletha la ngeke hayi liyazi ukuthi ngibuhlungu ubaba ngamvumela ukuthi elethe lo mama babuya kwami lapha bangenza upopayi mina babuya kwami emzini wami mina bezontelela kwami hayi angeke bengidelele kanjalo mama motho moholo wena etsiswa ke ngithoyo gore hantlantle mama ile msadi wa pile bonyala ausiwa why wetsa jwalo kanti wa o sa qale ka mamkhulu munyale then OCA kamra yebo into engakuchazela nami ndasekhaya ukuthi indoda iyabisizwa ngokuthi lapho angajabula khona kulapha umamkhulu akakujabulisi ngifuna ukubuza iquestion eyi1 umamkhulu akakujabulisi umamkhulu uyanijabulisa kancane bona nxa mina ubaba angisamjabulisa ngisayinela ngavethi ngibe ngumkakhe bona abashadane bemphumele mina kwami so mabashada bephu abazihambele beyojabulisana nale ekudeni lami lapha engaboni khona ngoba uma ngikubheka so kungizisa ubuhlungu umuntu esendlalela iminyaka emingaka engidla iminyaka emingaka namhlanje nje thi mina ngisamjabulisa endlini so wena uyavumayo ukuthi ngithathe indoda ngihambe nayo zona sisi endiwena njengawe ngicela ume kancane nje kancane angikhulumi nawe ngibuza kahle ngithatha indoda ngihambe nayo niyasala la kancane thula ngoba ula ngakuvumela ukuthi ube la angikhulumi nawe mfu ukhuluma lo Dube onguye wakulethayo ngamvumela lami ngakwazi izongenza isilima so lina liyathandana ngicela isukele kwami ukudele yadelela lo sisi uyandelela akamboni andangimsoli ngoba unikeza igunya nguye nalo baba ungazama ukuthi ukukhulume kancane awusazwakali so ngcono bemphumele kani abaphume nje bese behambe beyoshada beqale phansi labo lapha basaqalela khona lathi labo abakhambe khona ngapha uthi ngithatha indoda ngihambe nayo ne uzosala lapha labantwana la nini kwami awungizwa kahle ngithi lapha kwami phuma nini lifuna ukushadana ne hamba nilashadana nekudeni nothi kwami la motho molo wena wa mutlwa hore maZulu o reng o re yena halinyala letswe le mamncane niphume yena akasazi uthini wena ngaloko ngoba uyezwa mama ngithuza yamhlonipha futhi mamkhulu kodwa ke ngamcela ukuthi mamkhulu uyena hayi angithi wena ukuthi nje ngicela ngakuvumela ngathi hayi lokho sokushilo njengobaba wekhaya ngiyakwamukela
Ngangakwazi lizongenza kanje. Bengithi ngoba bese njengendoda bese ngathi Let me tell you something about women. Khona enye into mama ngabantu besimame. Enye kuze we understand. Uyabona lo mama lokuvuma kwakhe ukuthi uze nenkosikazi yobisi2. Angicabanga ukuthi uvume ngoba kwakuyisilima. Uvume ngoba bekazi ukuthi even if angavuma uzomchitela anyway. So uvumiswe ukuthi uyakuthanda nabona ukuthi ufuna omunye umfazi. Akiri mama. Libakala la udumela udumediswe ke ngomdade ahlele imamncane. Ngimvumela ubaba ngoba ngiyamhlonipha. La khona njengoba into aseyifunile. Ngeke ngimnqabe. Kanjalo ngamvumela. Ngathi hayi ngcingi engabuya layo lo mfazi singaba babili hayi kuza azojabula. Kodwa mina ngangakwazi into ezazenzakala. mina wawudube umthembo thina vele kithi ekhaya amakhosikazi ngabamabili abemathathu Mara kuqala okomdala. Cela nje uba treat ngendlela otreata wonke umfazi. Ungaze wathatha iside Ube uhlahlule ubudiscriminate. Exactly. Stop discriminating between us. hayi Achata boyithu. ukubasha ngixolela Abantu. uxolela Ukuthi ubaba mina akasangifuni kahle kahle.